Ka Sorkar Meghalaya haus niam arhajar arpuar kala shemya ka raiban bu no ya ka khrdop tre kam ki pulin ne ka border outpost BOP jong ka Meghalaya police ha ka shnong mukro West Giant Hills district nalor ki wei de ki jaka henre hadu mentam ne ka te ka BOP ha ka shnong mukro kampat urlong satya Hadin ke jingshim rai jong ke Sorkar jela ka dorbar shnong mukro nadu usnam arhajar arpuar kala shim ya ka rai bandawa banbu ya ka te ka BOP hamotha siang kwai kabalong hakaput jong ka shnong bar ka ela kala bang nong pulut ne block 1 Kanang ban penbor ya ka Sorkar jela banbu no ya ka BOP ha ka te ka jaka ki nong shong shnong jong ka shnong mukro kila rai ru ban nom ya shim banta ha ka election GHADC Henry kila weng no ya ka te ka rai hadin ka jingkular jong ki bor penyai district banbu no ya ka BOP mardor Henry na kabenta ka jing shong shngan jong ki nong shong shnong ka shnong mukro ka Sorkar kalabu ya ka temporary camp jong ki pulit Meghalaya ha lumpalang mukro hadin ka jingja jing ya siat house nam arhajar arpuar Haka wipar kaliang kat kum ka jing tha jong ki bor penyai district jong ka West Giant Hills ka dorbar shnong mukro kala khot penlong ya ka jing kenduk lang hapedeng ki nong shong shnong bat ki he officer jong ka district ki bakon thup ya ka additional deputy commissioner ka kong bibla u assistant commissioner Maji H Pasa bat u additional superintendent of police u Ishan Gupta nalor ki wei de Hamadan sim sleng mukro haka arpundri turik mentau benai Ya kene ke jinga kenduk lang la penyai da assistant wahe shnong jong ka dorbar shnong mukro uma shan bor sumer bat ladon rengkat wahe shnong makit lang maskut u sketri shnong ma precious stand bat dakis pa ngur kinong shong shnong Haba shim benta ha kate ke jinga kenduk lang Uma precious ulayathu ba ka dorbar shnong ha ubnai ka lalingkot arhajar arfusan kala shimru ya ka rai ban nom ya shim benta ha ka election jong ka GHADC namar ka jingpen slam jong ka Sorkar jela banbu ya ka border outpost ha mutha siang kwai ka ba long hapo uput usam jong ka shnong mukro katkum ka notification bala penmi da ka GHADC ha usnam khat khandai spa ndri phupra Bat kum juru kat kum ka notification balapan mi da ka Sorkar Assam ha usnam khat khandai spa sanpui ka kedeu shai ba ka block 1 ka kut ha ka shnong khrmi Port ke port da ut nami chaki port ku to fight kamu ongi woto kamram yong kami nong lam shrong bat kamram yong shnong la to kunti ki port ku to fight nadu ki district administration nadu police department waiwa kam da tip da ibnai le woto wada poi chadu chaki deputy CM le woro ar ngut ki Uman hijui por kam chairman ng regional committee uma usar sebalang dhar hijui por le u minister in charge ng home police department nadu isar preston nadu dai chairman por chepor de persnyau hi to ni kijinge yong kechnong andrei hadu hadin wad de persnyau ni por chepor wad gis nem mencuale hi to jinge yong kechnong de persnyau ni por chepor mem chimkia mem gono le respond neliang yong government dalor kita kinong rim da chimi ke tukarai ha khandai trik yong menai nongkong arjar pusan Eliang gedor bar cenong da chimi ke wi garai to udam no yu chim benta ya kadi ke MDC election kam kada ko penyu cik perthai to wa ke cenong mukro adu kate dang im go hai jing ten jing smith ane ki jing chitom jing sersa te snyok komen wong to wa ha ke tu ke chpau trik yong bulan Februari da em ke jing kelam da 1% le eliang yong ka district administration da wan le dosar JH pasa chief magistrate MCS da wan gi da persnyau gi wai wa debu gi ya ki jing kular in written debu ki kijing kular lengba kijing tho de pensnyau gi akmat gedor bar cenong wai wada ko wi gesur hiti pon liang gedor bar cenong le de kloi ko weng ya ko boycott ya ke MDC election halor ki kendon oto ko Sorkar wa man wan mikmat dau sarjej pasa wa wan mikmat ya government hiro ko wi de wan mikmat bu ki kijing kular lengba kijing tho ki wad ni de hini por achwa ulai kijing kelam chikmat liang yong i gedor bar cenong kam ada yu ile ko wi ka Jemput pendapat ba lene ke notis ko penmi ka ar pundai trik yang bena Januari yang usnam arjar pusan wa penmi da ka office yang deputy commissioner yang West Giant Hills wa da ong wa wa hadin ke memorandum lene hadin ki kot kisla ki wa persnyau do he chnong secretary chnong yang dor ba chnong mukro de persnyau gi wa da bu gi ya ka nei ke sngi ka ar pundu trik yo man kam ko wi ka dorbar ha ka wa da pta i kam kinong ilam yang chnong le to pun tipaj ba HP kami khon yang chnong Wani te dau boy le se siao per siao pla pi oto ong pi wiki le ne wile wa hijing skat iklam to iklam pra nong ilam untuk iklam kan mi khmat pajba rekam persnyau ipi wa kat kam ko notice si wa idebut i wa permi aku ar kondai trik na liang yong ka
ki board to fight yang office yang deputy commissioner dong gi to hampan ti pajba wai wa habi kalam ile kamar pajba kana wa cibun ki jinge yang ka chnong yo snyau ile ne yang pajba le jui por te ha ito wa ka tu ka chithi notice ko wat penmi ne yang deputy commissioner dong gi to wa do bo ikani ka singi ni yo iklami hei to ka jinge yang ka chnong kro kam jo le ki jinge hei to ka security concern he jui por le kiwi tuan ki jinge yang ka chnong te chwa poi cha ka benta ko khmat pha hei to wa ka wa kaya ko dai klami hei to ka tu ka rai kaya ko chwa purai ka tu ka rai ko da chimi ka tu ka singi pau trik yang mulai Februari hai ti por weng itu boycott IMDC election ko pun senyau ini kantam wa da wan mikmat neliang yang government hi neliang ga administration da wan mikmat madam ko pun senyau ini ikatu kan ni teli ki jinge yang ka chnong bat kerpang kaya ka jinge hei to ka security concern madam hei jui por le kami additional SP unit to police department karkaman ka ka chnong yang i im smith i oto ile wong kapte i karkaman ini yu ong hini oto ka chnong yang ini i imi hini i irki yang i imi hini karwa po yang ki khan yang ka chnong wan mg sakita ki thau ki klo yang ka chnong i halik pun thor yang ki mg kampaji pra kilometer nak ni ka thau em hini pra kilometer hadu wa sakita ki area citai ye ong hini oto wa kamu mi iktin lene kwa pun clear hini oto kata ke thau kita ki mthau seng kwai kita ki thau ter citai kata to ka thau to paki paka man go ka yong ki mukro base kerkam ka map yang kedor bat nong madam wo yo ina ka office yang ka Jantia Hills Autonomous District Council kerkam ka notification go penmi ki DMI kod ki slah i ye man madam man de ki boy dang usmit i phile kerkam ki notification go penmi liang ga Jantia Hills Autonomous District Council da ei go da kadau chia go ya upur ang yang kedor bat nong mukro jimut nado dini terterlai kut ko boundary yang chnam kro kut ko hadu mutha seng kwai yongi wa kut ko hadu mutha seng kwai ye ong ini yo rap chia chu chu oto kata wat kata bit house ki yang asam bu kai tai dang hap ko chapo boundary yang chnam kro katam ga map wa yo katam ki kot kisla ki wa yo i naka ka office lene ka council ko to upaje khandau ku chep ye kudau hini le oto ye ong ini base ki de biang ki kot kisla madam hewi to wa katam ga map ka boundary yang chnam ko da approve daga Jantia Hills Autonomous District Council. Wajib kwa kudau ini film madam. Kamu ada persnyau cepi. Itu waka police department let nepor cipo dedap semit cepi le. Warkat kam kani notification. Ko penmi daga sarkar Assam ko approve da u Sri Edi Pandit UIS waman hijau pole kam chief secretary yang ka sarkar Assam how to snem khatkandei Pak San Pui. Kat kam kani ka notification ke nomor TAD/R/31/50/148 dated 13 April 1951 wada approve do Edi Pandit uman Ejipor kam chief secretary yang ka sarkar Assam Ejipor madam de emi kini kopi i kedau ciago yaki boundary yang ke block 1 kedau ciago ular pat ile yaka map yang ke block 1 block 2 le emi kopi i madam de Ejipor le police department emi kopi i kedau ciago utawa ini de kedau ciago to upur ang yang ke block 1 kamap yang ke block 1 wada approve do chief secretary yang Assam Ejipor nem kardai Pak San Hui da kedau ciago to kut ko hadu kermi ni jingmut kata ko kermi madam kam cakmat kam paji cakmat na kata ka mutha seng kwai jingmut katam kata ka boundary ko ada approve ko ada da ka Jantia Hills Autonomous District Council i kam ko chnong ko permi ko to kut ko hadu mutha seng kwai kata kermi to kam cakmat citai ti ye kon ko ka jinge kam ko chnong yo yui chemi nei por wat umi ko to rai ko boycott election untuk senyau per senyau pela pi ni liang yang pi ki umi kmat ke sarkar le utawa ketu to ke last option ni madam sir ketu to ke last option ni penta yang ke chnong ni por da ud da yami kam tam hi to ta ga klo ko em hitai ha salang ni por da yu pi le de gidur wat do sar je pasal da one inspection wai wa da yo ile copy lingba ki lat ki to pa lingba ki RTI da yo i ka sus da yo ile copy utawa wat ha ketu report le kadau chiago da kadau ciago utawa wat ikata ke jing tebe anyong kata ke Assam ita jing kelem go gitu kita nyitai ke deforestation wale gitai to man go illegal activities kiyong ga West Karbi Anglong Autonomous Council heju ipol lah tu report da yu ile utawa hewi to kata ke bid house yang ke Assam hitai kata itu man go da kadau cia vale tu report base ke kam ki kod dislagu ani to base ke wale ju ipol le wami kpada ga sarkar le da administrative le da onggi utawa
katai to man go ki illegal construction ke jing tei be an ke yong ke Assam woto hapo uput wang yong hapo boundary yong ke dor bar chnong te base kat kam kita wi wa go bi to ke jinge go khmat ba chemi to lengba em kata ke pit house yong Assam em hitai hakli snaro hapo uput wang yong ke dor bar chnong man ko chitamba man ko kam ite u unci lene man ko kam ite u ki u senrum em hapo khmat yong i kam ginong chnong yong ke dor bar chnong kro ki kan yong ke chnong kro kam ong atne ndai pupra persen to ki wore poriang i kilengka yang i kebekar kilengka diberi kirisa yang i em kita tahu hitai apa upur ang yang kecenong mandalai cita itu ikon yang kecenong lai ting lai im lai sisa agi lada rep kila larkit kiu kebale cakso agi agata ke bid house yang Assam hitai lada kit kiu sein le lada kit kiu sunsar le buman kam ki marep kat no lei lada kit i kedeng thang ding madam apa kecenong yang i 94% to dan penem kami ya kedeng thang dan penem kami kedeng thang hau chat utui kano lei iam kami kedeng thang kam tam katai sta to man go klo yang kechnong what approve daga details autonomous council Ula ong shu na kaliang jong kador bar shnong kala dek ban penpoy ke chithi sha uma pasa ba ai jaka hadu iwe pun san pupra akar ha motha siang kwai sha ka sarkar ban shna ya ka BOP ha ka te ka jaka Ula pun kermauru ba kador bar shnong kala dawa ya ka jing pahara pulit ne petroling ka jingweng no ya kitay ki jing tay bi an jong ka Assam hapo uput usam jong ka shnong mukro bat ka jing shim khia mardor halor kino ki jing sha pendek jong ki nong shong shnong ha ki bor Assam ne kino ki kenhon ha ki khapun kumban si tu ipi madam ni haka kat artrik marsin yo pediang i kan ki sti haka kat waitrik ni haka kat artrik jong badai bar ngila depan semit ya kan ka sti lengba i sar JS pasa IRO ngila depan semit kan ki sti ban ai hadu si akar ka jaka ban set up ya ka BOP hangtei hamutha sengkoi ban ngila kedeuro ya kine ki put ki ang jong kata ka jaka bangila depan ai pada kan ka sti ro bangila semit lengba IRO haka kat artrik ngila kedeuro hangta ba lada ka sorkar lene lada ka kibor ki badai pej kidang don kam shu ya ka jaka nagliang jong kador bas nong ngikloi ban ai shu ya ka jaka na kaliang jong uma pasa ula ong ba usngo ya hab ya ka jing dawa ban bu ya ka BOP hamutha siang kwai namar kadang hab hapo uput usam jong ka shnong mukro kat kum ka notification balapan mi da ka GHADC ha usnam khat khandai spa andri pupra tangwa jing skep tu to hi uput sange tangwa ngami obor uput sange lepa udah em di kelompok regional committee wa developmental work ulai sikmat kelompok sange tangwa ka uli Jadi problem ada penyu, ada submit pihak tu solution aku tu segi ke wana sini, cuma aku tu tabun, ia tu dadap iklam lagi senang dah submit kia ke tahu ya ke set up ya ke police outpost, hai tayang mutha sengkuai, ke udang hap pok ke senang yang pi kat kam kimap kat keselayang pi bro, dan akhirnya Nagaliang yang nga yo kurpa di additional SP kaliang ke police department la yo aging che halor kete kamon ulai skmat kete yo lada ngayo aging woro daw solve ki lada em kete tai woro daw biang lut ki lada em ke BOP la ni ka outpost apo mutasen kwai nagaliang yang nga la yo kete wa daw e ke jing skri ki pajba wa ipenar yo em lai rep lai yang style yo jing singai ni tegi wan ni sini la yo jingsuk yo solve ko punar problem nga kerpan kaliang was additional SP open chair lor te ya jing set up ka police outpost ni bha ngam am yo we ko te kam ni bha udang hap ko po ga chnong ga mukro apa ko berat chnong yo mukro mutasen ko ka mana ong fi etno kat kam ki kot slaw submit pi ngadi yo Eksamen no, kau yo no poka district council la, wad chna kita kemap la daga survey of India. Kat kamu tu notification, wag declaration yi schedule yang ki area, ki wahap sini wajita. Wuro ada emi isaga site nong pi yo pen emi kita songsuk songsan yang ni cnong. Kamu dia gini before dap la, nak yang Assam la cooperate ki, na ini la cooperate ki, dia kira kamlang, teman ke election la man sukses. Tengok kejuk hi kini len em jing kermen no
urlong kata kam kuat pi kicnong ni ba sisian ban mengo kat kam jing siu thu nga LDM kata ka outpost ni tai dau e ka service ka jing da ka jing song skan igi bru gi walai rep lai yang sekalian ka WM cepok dispute area wa cekani ka thai ka ju ko ngai tu siap thu wi kata ke jing ke kam nak yang government lai ka cekman Betul WM tang ni election mari dep ni mesti pi ojek tip tau bor pi nomor le imba ge chnong LDM kam yu chong meng si sien la dau chong sien ma tama kermen au lai ka cekman ai rap kam sman ile nak yang ngale yo kula review le sman ma Katbana kaliang jong Ishan Gupta ulaong bayakani kejing dawa jong kedor barshnong on hapra Shakibor Bahalor. Regarding the creation of border outpost, we invite the suggestions from the Darbar Shnong, the Vahe Shnong, to submit the papers to our office, and we'll take it up with the higher authorities for further action. Haba jubab halor ke jingdawa banbu BOP hamutha siang kuai ka kong bla kalaong batang hapo district ngin omla ban shim ya kene karai henry na kaliang jongi ngin penpoi ki kot kisla bala ai na kashnong sya ka sarkar bat ban peniru ya ki jingdawa jong kashnong kala ai khuble ya ka dorbar shnong jong kashnong mukro no markila kloi ban shimenta bat yatri rengkar bat ka bor penyat district ban penyat bet ya ka GHADC election ka bejom Kanihi ka pen iya ka jing scam ka jimut jing perkat bat ka jing scam jong ka shnong mukro banjit ya utau nong mikmat ububyang. Nalor kata ka kong bla ka ong baling ba ka jing atrilang kan wan ra ru iya ka jing job namar klem da ka jing atrilang kanu ka kam ju urlong. Kata ka skill ki la ni ka jing scam jong ki shnong jong ka shnong mukro. Ya ka ni ngatrai I sa ESP ru ila batai mentan ba invite ya baru haji ki jingdan kam la ni ki jing snow ya kita ki jing syam jong ki shnong makan ni kaliang kham tam ya ki brio bat khanam tam bandu bio bandra ya ki ni ki jing dawa namar kala don ru ka ba jing dawa jong baki kwa ya ka outpost ya ki ni baru haj na kaliang jong tang hapot district nimla ban shim ya ka ni karai nrai ya ki tu ki kot kisla kham tam ya ki tu ki baki la ai na ka shnong ba nga kermen pin ai yang ai ya ka baki ya isketri pin ayang ayang ketua sikit ini tak yang pin ayang asibet asibet to inda ayang ada kan ni kot ke bai peni balai kran hang ni mentan kenang bangirung inyo ban ra ya kan ni syaka sarkar bad ban peniru ya kini kijing dawa nakaliang jong kasnong ngatrai kijing don kam ka baningkong kadai kijing terwan nakaliang jong kasnong ya kata ka jaka ya kataru ngatrai ka bahaba nakasnong ladangi ki ayang ni ya kata ka jing hot mo bagi keloy berterwai kan ni jaka kenang bangin yo ban ya chakmat nama klem jo ka jing ya sutu ba ka jing thot nakaliang jo ka snong ru ngingin numla bagi yo ban penya ya kan ni chakmat ya kini ki kam ki jam barok khaj nga ai kublei kham tam ya ka dorba snong jong ka snong darbar jong kan ni ka mukro pelun hi barok away namar menha kan ni ya kan ni hapor balong election kalaya kloy ban simbenta ban ya snow ban ya tre rengkat ban ngihi ban yo bayakan ne ka JHADC election bakan ya bet kan ya jenti bat kumbakran ba pasa badairu I dong pek jong kan ni ka area kumangi khot mo returning officer jong kan ni ka area ilaong bakibun kinong wan chong snong tiba wan ban khat kin kebun kan ni ka peni ya ka jing scam ya ka jingmut jing perkhat bat ka jing scam jong ka snong mukro hi banjit ya utau nong mikmat ubabiang tinga ai kublei ya kinong nong yalam snong barok paj bakilay simbenta bat bakilay nget ya jing ya kren bat ka jing ya pin snow thu nang bangin yo ya bet bakanum don kanu ka jing thut hapreng ndai tang hapo election ndai hapo snong hapo thau hakalon order situation ki brokwe nga ak blay ya kim dai tang ya kirang ba ndai ya kini ki man bay man pa brokhat ki badan hang ni ba kinya bang kermen bakani ka jing ya tray lang rengkat kan wan ra ru ya ka jing job namar baklem dai ya tray lang bat nakaliang jong ka sarkar bat nakaliang jong ki nong ki paj ba hi
kamju kan ni ka kam kan num urlong Nrai da ka jing ya su thu bat ka jing ya trai rengkat ni kermen bakini ki jing da wa jong phi nin la ban pentuan sngau shapo ki snong shapo ki sarkar bat chekini ginong ya lam kamat bat bakan ya bet ya dan ti kumju krang bakan light bakan yo ka jing suk jing san ha ka snong ha ka thau den yo ka jing suk jing san ha ki brio bar khoi ka pinyo yo ban ya trai yakta mar kum baki ong kedan ki jaka jong phi be ya rep ya riang ka dei sha kham sha jangai di kani kadai ka jing dawa banduk yo kata ka jing suk jing san banduk yo banyari rap yang da ka basuk ka basan ba ka bapale ka jing mod jing khat kani kadai ka jing thu na kaliang jong sarkaru ban kadai ka jing thu na kaliang jong snong jong ka tha jong phi bro khai Hadian katai ke jingalang ki he officer jong ke district ki bakunthop ya uma pasa abat gupta kilale jurep ya ke temporary camp jong ki pulit Meghalaya halung palang mukro bat kumjuru ya ke jakasa ba shipor jong ki pulit haka community hall jong ka snong mukro